lancar ya Allah. Gue lagi di mana ini? Untung gue nggak meninggal ya anjir. Sepertinya kita harus jualan ini. Mumpung harganya lagi mahal, kita jualin bahan ya. Gue juga masih banyak, masih bisa refine banyak, soalnya gue nggak nguli-nguli dari kemarin. Ini saatnya kita nguli nanti malam ya. Kita jual harga mahal aja, nggak apa-apa lama. Berarti sisa 40 ya, kita ambil 40. Lagi turun, tadi 55 loh, kita jual 51 aja. Yang ini gue belum kelar. Oh, sampai lupa gua. Halo Bang Fiandra, welcome. Semoga nggak nge-crash lagi.
Ya, error. Ya, error lagi, harus di kudu restart nih kayaknya gua. Aduh. Habis ini kita restart dulu dah. Launchernya ngebug. Soalnya gua habis update. Sehat, alhamdulillah sehat. Bang Fiandra main ini juga kah? Undawn juga kah? Yang ini belum nih. Oh, nge-lag. Oke, siap. Makasih Bang Fiandra udah mau mampir. Sukses selalu buat Bang Fiandra juga, amin. Lari. Sip. Terbang dan berlari. Itu udah merah-merah dia. Oke. Meledak. Oke, makasih Bang Fiandra. Mana? Agak delay ya. Ya, ngapain gue menyusup dan ini lagi ya? Salah. Nah, ini kayaknya agak udah aman ya. Sepertinya aman. Ini kita lewat pinggiran aja, nggak kena. Kita kabur. Cepat. Nice.
berasa kayak jadi lebih berat ya. Coba kita lihat settingannya dulu nih. Oh kan, jadi lebih lama kan. Video lancar. Harusnya aman sih. Oke, udah aman ya. Piunggun 14 menit. Apa wallpaper baru? Kita lihat lagi ada event apa ya. Kita lihat dulu bentar. Kemarin event yang 2 hari gue nggak ngikut, sayang banget. Nggak tahu lagi. Lari, lari, lari. Terbang dan berlari. Survivor Celebration. Ini kita lihat ini apa nih. Ah, ya cuman dapat 600. Ini dapatnya apa? Kupon 20.000. Kupon apa nih? Ah, serius kupon? Mending ini gak sih? Masih bisa ternyata guys eventnya. Duh. Waduh, lumayan nih. Undang. Oke.
kita lihat lagi. Lumayan hadiahnya. Bisa dapat 20.000 kupon. Ini get membernya apa? Isinya apa? Ini kita tinggal ningkatin ini aja sih modifnya. Gue modif emang kurang banget, belum modif sama sekali. Sabar ya, nanti level 60 kita modif ya. Kita kumpulin bahan aja dulu, sabar-sabarin. Bloket dulu gak sih? Lumayan nih, masih 6 menit. Dong tim. Kita kandang gua. Oh, lagi ada orang lagi. Lagi rame nih. Kita cari sisa-sisaan aja ya, mengais-ngais. Mengais-ngais. Yang udah dibunuh, siapa tahu masih ada ya kan? Kalau masih ada kan lumayan banget. Wah, dia lagi ada di situ. Habis meninggoy kah? Ih, masih ada gak? Ih, masih. Mantap, mantap, mantap.
Kita dapat gratisan. Lumayan. Kita langsung ke mana tuh? Oh, ke sini ya. Ke sini aja dulu nih yang dekat nih. Lumayan, Cok. Udah apa-apa kok. Jadi oke, bentar Pak. Cepat. Ya, Zongmin, Nazong. Yang ini siapa tahu masih ada. Nah, apa tuh gitu-gitu gambarnya? Wah, error nih. Semoga nggak nge-crash lah. Grafiknya aneh. Yang ini kagak, yang tadi begitu gitu. Kalau lewat bangunan ya. Ya, baru nongol lagi. Gak bisa. Gak bisa, kita pulang aja. Lumayan dapat satu. Udah mau ini juga. Party. Oh, lagi status ini ya, menembak. Buset, diumper gua sampai sini. Cepet weh, pesta api unggun. Aduh, mama. Pesta api unggun. Ya udah penuh. Tambah. Oh, nggak bisa.
Ya, sia-sia ku coba selama ini. Udah kelar. Tuh, patah-patah lagi. Ini harus gue restart dulu udah kayaknya ini. Cuman ini udah aman sih. Coba-coba ya kita lihat tadi. Mana tadi? Ya nggak bisa dalam camp ya. Ayam. If you plan to survive in the harsh wilderness, everybody knows that knowledge is power. So let's start the party's second round, the survival quiz. Let's see who's the ultimate survivalist.
Eh, It was Nietzsche who once said, "We should consider every day lost on which we have not danced at least once." I don't know why I know that, but let's dance!
Gila si Randy. Here. 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 If you could gather some wood for me from the beach, we can get a bonfire. Well, the matching round is now over. But please do not be in a hurry to leave. Partake in our buffet spread on this beautiful night, or you can keep dancing. Let your exhaustion and worries be lifted away by the gentle sea breeze. Lucu banget tasnya. Daily tinggal depresi ya. Rap. Oh iya, Blood Moon. Jauh banget lagi. Mana? Mana woi? Nge-lag ya?
Rumahnya lumayan nih. Lumayan rumahnya. Daripada rumah gua hancur. Lupa gue itu ya, Blood Moon ya. Oh iya. Bentar. Color man. Lewat lagi. Lumayan. Mana dia? If you could gather some wood for me from the I hope my water bottle isn't empty. Ini bro. Lewat mana itu? Di atas tuh. Lewat mana? Di atas. Ke sini bisa nggak? Itu tutorial power. Lewat sini nih kayaknya. Iya.
Sono lagi. Wah. Hampir meninggoy gua. I've marked a spot. Pakai travel aja cepet. I've marked a spot. I'm hurt. Nge-lag nge-lag. Lah, lalu katanya mau misi harian. Udah ya, Om. Wah, semoga besok udah lancar kita live ya. Ini udah nggak ini, udah aman nih sepertinya. Klasik, sepertinya klasik lebih ramah. Coba kita lihat eventnya lagi. Oh, 2 orang lagi. Ada orang lagi nih. Orang lagi. Event tim 5.
Ini harusnya gue udah kelar ya. Ya. Oh, tuh. Udah ada 10. Kita bisa ambil yang ini. Ini nih. Tukar. Confirm. Nice. Selesai. Kalau ini dapatnya apa? Gold 30.000. Talent point. Enggak sih, yang ini nih 900, cok. Kupon 2000 kupon. 20.000 kupon, cok. 20.000 kupon ya. Ini berapa? 1 menit. Kita bikin api unggun bisa kali ya. Gak ada, cok, api unggun. Wih, kura-kura. Dapat. Oke. Dapat bahan-bahan banyak. Kita taruh dulu. Mana tadi bahan? Kayu. Tas. Ini batu nih ada. Quite a decent warm-up. Keep going.
Hillside Villa occupies a good defensive position. Security is noticeably tighter with those shield soldiers and snipers. The Eagles have sent in some paratroopers with reinforcements. Looks like we're really gonna have to slug it out. Sudah cepet banget ini. Gila. Bad person? Nah. I'm just a soldier. Mountain Villa has been cleared out. Now get ready for our final confrontation. What do we have here? Ah, the righteous one. A true mercenary believes that they have to complete their assigned mission, no matter the cost.
lies are what validate my power. Look into my eyes, my beating heart. Exactly what I tell you. Look into my eyes. You will do exactly what I tell you. It's just a way to survive. So what if you become a little bloodthirsty? I never knew an ant bite could hurt this It's finally over. Split up and collect anything the Eagles drop. There should be some good loot. Nice. GG, GG. Kita cek apakah timnya full apa masih ada. Kita lihat ya. Kita lihat. Mana kodenya dia? Kita salin ya. Mau coba masukin kode dulu ya. Ih, banyak cuk, 17. Kita bisa pilih yang ini nih. Oh, harus berurutan, nggak bisa dilengkap.
600. Udah tuh. Training menara astral. Lumayan banget hadiahnya. Apaan nih Topeng Jackson? Nah, 445 nih banyak nih. Oh ini udah banyak nih. 125 nih. Bisa kita upgrade ya. Lumayan ya. Nanti kita upgrade lah santai. Ini level 30. Banyak amat level 30 gua. Berapa ya? Ini 1 sampai 9. Level 1 buat apaan? Tasnya kita masukin apa ini nih buku. Ding 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 ding. Ngeri banget anjir. Nih orang pedagang dia ngebeli nih, gua rasa nggak bikin dia. Senjata-senjata ini nih bikin gua rasa dia. Beli.
Anjir, ngeri banget, udah pada emas semua bangke. Damage-nya ini udah 600. Ngeri ya, udah oren-oren ya. Nanti level 60 kita bikin oren-oren ya. Nanti agak malaman baru kita nguli. Masih biru-biru, cok. Kita belum ngegas ini. Aneh kejoget. Kita coba Sadness and Sorrow.
Tiga menit. Udah keren dia dapet topengnya ireng. Hello guys, this is Ammo Storm here. But anyway, here we go. Just like that, okay, the two sections here. Let's break it up into two sections. Damage 20. GG. Topengnya keren anjir. Supplies on the island and getting ready to sail back to Auric. According to the intel we received, in addition to the Eagles lying in ambush along the route, there's some deep sea zombies or something out there. We don't know much about them. Make sure you have plenty of ammo supplies on board. The
waters up ahead have been strewn with mines. We'll need to destroy them to clear a path forward. That vessel off in the distance there. The Eagle's boat, Riptide. Pursue and sink it